British pun bang lo ajab bang lo kado lo la so phang bang tongte da kapre ari chudu ahumari chudu kosari ari chudu tiwa tumari chudu khasia jayanti apne dang lo kado ko kosari tumari chudu kapre ari chudu te karbe tum tar chudu busipu habe pinpo kado ko actually ke karbe tum ke monarchy an lele lang bichu ke monarchy mane pele invader bichu hai jail system do po jail system do chok chile phone ne am chego no ba jail ding chego pu kar bia to hakku na do pu hai lake monarchy busi pula so monarchy nang li ahomari cholong longi kapre gari cholong longi muslim no mari chok kai hur ke chare hura kai nang longi la hai jail system nang delhi dam prodan thai longi hakku ko goson si bichu tum ke chok chekele liya pan kapre naka tum he tame Ringma tu mila tangan dokok hangyang lo karbiang lo semua dokok lo. Tapi ni hang nak naka tu kal naka nara kado kowe. Naka angti nara angti kuzihala buka jahanat kado kowe. Lahai atumu do karbiang. Aronong tamu na andu. Uwe sanat ni cienat malah kado. Khasiat penjointia. Non anta khasiat penjointia bangkai ilitum adu ya hoy nontot. Leng bedalun, cok cedalun. Non helang ili tum karbiang long, inuda pinpu, lo ajab lo, ina lo pi bang apranci pinang kok. Inat niriap tong puma pitong rumah modernat bang haras sohur bang ahumatum, ahumaricu. Tuyak tang hakon dulu ajab dulu nang cari lo jalo kado belo. Api ke cari aja aron menangan semar kang lo nase hajurika bora paikia pukene ka do lahaya system do lapi di cetalo de dingo poditan de lomte ahum tum sia pumaga domination do ante lapu ke saura nake kachari arichu nase di masa tum kosari tum ani kan sida thekon pu karbia tum pen di masa kacharu ko ane karbia tum di pulo mo si ke bi ke chinang tak mangi dunang lumtek lumsi kado kowe lasin nona ban ke karbitu ke laswang bong sido hi naka i kachari i khasia jentia i ahum halabang sohur ama laso pen ma karbitu ngari chu bang ke ingtang tede ma aveda la prajam lo karbitu ke ha bangladesh ta do ke karbitu ha arunachal bethe lut parai pendang lo kado kowe lut parai kowe brahmaputro bhasi pudam lo ha pu arunachal pendang lo kado kowe layu ta dolo hapu Nagaland ari lo hapu bangeno ta gulaga doyang ha Manipur nasi north east ke karbi atum bang ke rikthiblu adi dara de polo nasi api bang ke British tom 1826 yanda bu treaty api like historically problem wang lo nang dulo ajar lo kado go velo nang du penasi latum wang det pen api bang ke 1926 pen 1930 labang song bangke Simon Commission dulu. Menangan India mereka menangan tanggal so oppose lo. Stakar lapun North East ke Simon Commission aja ini si pini ilitum district ke Chelong. Kalau tu mesti tiga orang itu. Tiga bangga lalu, ya. Tribal itu memang kan nasib Mickey Hills Track, Tribal Track. Backward track pula hai track mukha system semar api 1947 Bharat Sadhin pen 1950 constitution ke deng la soda ka bangke constitution semar constitution assembly pusipu la so assembly lo serang tum chingwa ilo ajalu la si ile tum Samson Singh ki hitame hala so borloi committee borloi sub committee lo hitame member chudun lo hala so teng pen se ini tuh district celong lo, karbiat tuh kosong sih district celong lo. Kalau sohur pensi ini tuh lagi turning point busiku. Kalau soh turning point lo, non anta karbiat tuh purki muka tuh tuh tok tilang. Mohen dijual lo, Neil Reid bang lo, gubernur bang lo, kibang ahut, British gubernur lo. Asama gubernur lo in charge, la sidak bang det pen masih karbiat dorbar Samson Singh di pendang lo kado gobe itu memorandum pidun lo. Pidun pen masih
Apia bangke alang gobernur mati asama gobernur lama sih harus bangke alang pulau nili meeting lah Mei jude pena bangke Nepal North East awai kang nili tam nang kita lah sopra bangke nili aparasan damji pusiku tadi malah ketemu numpo harus kita tuara ve jara ve kita imut ekke engelo motor ve jara ve kado ve habib haram se lama sih Samsung sing tipen Ajir pojir pitum cingwai pen masih nang lipan nili nang thon nili tu thon buha gula gatan hadula mara malasi pakai pom hapunai pom jokrehini nikrehini la soda along basan gitu ken gitu engke Samsung sing tiga English text hai non Bangladesh Murarichan college masih BA pass lo harus ke British ban English areng lo alam kucing ki banga joy khelo kar betum kitu kisum kelam lan jokrehini nikrehini ang itu kejatan kecimu karbiatum kosong si kitu kisung ka dogo yuma bida hika ka ve kichunong le kichunong le inglong su hen puru ichochot lahaya ke normal ke tijik jamlo ko pulo lawsi api kicek ka huru bangke alang li pulo o ahok lo nili British India government pan nang tum nang pidun alu tan di pajib tampo lapen labang so pengen nang itu hitame Delhi bang no aja tong no constituent assembly members tum bani tame laso joinesi this is called turning point Samsung sing English text de person te jo credit nikni ator dora thara megan ora laso awar sa aviation te ili to make district long ledu thara ma telo lasi hala soda lahano karbiatum district ke long chain lapan ili tum karbiatum ki du kisung ke boy penang pajok nang jipura ili tum lo ke lo chain British India government pan ili tum ke pajira lu pali long lok ili tum hala bang sabi lasi apia bangke baro sadhin la soda ka bangke consideration ke hala sa basis Simon Commission a basis backward track a basis hala sa basis pen hala so putak char jaksi apia bangke ili tum Indian Constitution along 6 civil non council है 6 schedule itu 1951 aningkan 17 November bangke declared no das ist declared pena phisi karbiatum bangke dipu nang cingrum pangchelo karbiatum ki cingrum cheng aningkan lo army lo 17 November 1951 lalu sesemera bangke lasi Samsung sing ti horsing terang tundulo apia bangke langkung habe sapsing teron busiku alang limen bangke api popular ke lasi lason se minangan cepat duk pese api bangke ili tun district ke long lasi district long lok pen api bangke pije plang lama 1951 itu district ke long 1950 ningkan bangke constitution long deng lo 51 bangke ili tu district long lo apia bangke thang bakbe ahom tu 1900 atheke Assam government ke hasilong mati hada ke sia resolution cerai de Assam long do an medium of instruction ke lo ke tham nang pendang lo kadoi bangke ahom mek penangji lake 1960 aningkan si la bangke Assam official language act 1960 aningkan bangke adopted la so posi north east bangke tribal unrest tribal kuntur paklo harus usil si APLC tahu aja tuh harus nang klang lo aja lo kado go welo karbiang long pe tame bapuram singna baralong terang tu jelang dun lo ta api bangke APLC bangke ili tuh hanang chung thui de kiloi dok tahu hutke halat tu mohon bangke Mizoram ke aprang pada tu maka APLC long dude de lo sta Meghalaya bangke ma amen kecil itu untuk ciri sekte nasi Meghalaya pukirde ini bangke Khasiya United Khasi lapen Jaintia Hills lapen Garo Hills ke thom pacer opsi amen ciri sekte Meghalaya itu mati ada hasil nasi halas sohut ini tu long dung detail ini tu amen klang detail nasi pura long conference long bangke mana long terang ban bapuram sindara bangke cedang dun dulu api bang jeng api putaran kana bangke APLC itu dissolve dulu ini ke Kongres untuk nasional itu apa itu apa? Masih last plan ini kan 1960 ini kan 1958 ini kan bangke karbi lo cari ya song am hangang tema last plan itu ke song dulu KSA ta support lo
hala kacesong la hempre ke hang kacesong ka dugo bi support 1960 api bangala linguist ek opus lo ajar lo lalu jasme bangke athe daka bangke menang ana tu kichini sige mi tanga history bangke lase api bangke karbiang lo bangke karbi lo charli asam hang tek de pen pe poloma hat silong pen ke charli no ho pen ke charli akorte tu nang ching room lo di fu lo mase ai karbi dai me thang dunangpo asong dunangpo pule to tang te pusila si KSA yang pakai lo ili to me thang ape ari ta ching thang oli school dun pule tang te uniform bang khat ape ari ching thang dunangi laso right dolo lama si KSA movement Roman script movement nang ching Roman script English ame laso Roman script movement eta me KSA Karbi Students Association tumba atumba ke chedon dun dat man pije plang lama laso bom menang dolang Karbi lo charli aso toma ke chesong anakan tanglo apian bangke ana tok pen alun pen kadok kowe latu menang an ke tok do na sahara sono jel jang lo latum jel jang se ada ke chingwai do roingi yatum chingwai lo oi la pukoi lo karbi tom te metang identity e metang peng sumpot kadok kowe do nai pusi ha di purong ni hang along lasi ke thoma club pen chilang pen si Karbi Youth Festival 1974 an kan bangke dolo lasi lasop of festival mesen theklong lo kaching room theklong lo RJ je theklong lo lama si api bangke KCS Karbi Cultural Society lamhang pathe aprang hangate lasi api bangke pije plang lama 1978 an kan 79 ikan all India masih isi emergency bang gitu kasi emergency bang gitu pena pie bangke Jonathan Dol pusi hal sebut dulu lasi menangan Roman script pen movement men gitu tuh bangke sob Jonathan Dol lut lap lu drawing pen tanglo coursing be pen tanglo kaddo kowe Nona bangke prunjin la belegalang lah hal sebut bangke kongres dulu lablo pie bangke jeplang lama lalu isi council long dulu UPC dulang AGP cari aku. Abi bangke no ke kongres tu nablo kongres mana ke BJP tu lah. Ini dulang ASDC. Lasi 1986 aningkan ke cesonga korte itu mangjir tu di pinong coaching room tu lo. Oh, la kongres tu nak jongtui delo halas tu 1969 aningkan nak jongtui delo 22nd Amendment of the Indian Constitution ding koira hini utot ke tok hut halas tu nak jongtui delo api bangga 1971 North East reorganization hitamnya kikin tu hitamnya itu bangga nak pipe delo hemprek hala Meghalaya bangga separate tu delo lason raksen 1986 aningkan bangga hula Arunachal pen Mizoram bangga hemprek ang tim bidelo ini tunggar dia tungkrai ya pol isi to semer bang kala halo ni isi sam hang tek det pen nili pidingwen la ke ili tungga do tek long arja ba betalo nili ke luna murin mati rong pen siban pe posen ni nom di darsi menang koklo menang tu nang pune pan no ke cari long si to dunang ko cho dunang ko jat nang ko ki yuda puni ni to mang ki yuda Kegi cing hon aja ini sih, kegi cing hon mana arja tip nang pola soal kecil song lah, soal aja ini sih kilu, akhirat mau bangke, kader lo, teko hitame nili labang so bangke, nang tuhan ning tepik, ning itu bangke lalu uwi kimi, arni si bangke ji, arni ke kata ing ting berwe, esis tak khotom lo, kivir lo, ame namun dah bangke thelo puan, are? Lidar tu hala, ni lidar sinak pure ji, hala ke kadla tu make pupe, hala kongres lo cewek dun kai, BJP lo cewek dun kai, perangkat pari lidar ang selu, hala tu make pupe, ni litum la, cute culong dun de culong do bom lo, jab lo claim bom lo, cesong pon bom lo, ini gue kita mece cesong ji pula bosok yang mata tu lo, lasi laso panse no pakai ni tu masih kilu, ke long, cudun tek ke plan play pon an. Are 2 nombori claim nang pute munit ke hako manda karbiatun ke hiyar nampang ke matha mati karbiatun karkli kape jota hiyar nampang ke akli mati ki ida apa mesena the apa mesen na apa no daga the
Arnam tanang pain udah kata apa misalnya ate lagi ni munit. Karbiat tu mah filosofi, believe filosofi, ki bisa sa filosofi abangke ceton pi. Nang limunit ake mier ke mata abang, udah tahu lagi Arnam lo. Ake no jauh si mata rong, udah lagi hi lo. Nasi Kristen tu mau hitam langsung tu boleh demon tang spirit tu, demon spirit. Like ability lah bisa sebangke. Ha ko ana adet ke doa ajutan na dhorom ne da kita me no puita me tum chin tum Kristen do problem de chini pola bangke. Ko bisi kichi tonder lante. Kami tu cek mat to murti to bukan kita tu mati bisa tu mati. Nasi lahana nasum lah a filosofi bangke kabi tungke sibe lasi non eta me menang anak tu bangke lason do ate karbiatung bang no anta sodri cho dohai dola. Ta sodri cho dohai ke karbiat musi ke patilo arada susi ke pati pula sodri cho pan lan ke kangon tem sigi tilo poblo bangala mar jo polo bang ki gar jo polo parogri cho alam kar jo polo parogri cho ki gar jo polo bangala kar jo base api bange cepati lo sodri cho dohai tu lasi sodri cho is not a dohai like scars kali opihap kali lagi warning. Mo pirse kang tamu long le kang tanta jong si karbiat tum jong si ate ng siya mang siya klai siyang tin su te kek monte ne pini ko son si soti chu ki tinang ma mo hitame nang tu hitame mandi mano de tum chingri te kek polo yo si KSA ora lonte KSA pipa ti non ta ba hot bo le melo la sa filosofi ke ya filosofi la lang dang lo pulo tong tu la manga ele tum history le tum cheteni nang ne history ang tunu bang cetini nang ni, burkimu ang tunu itu cetini nang ni, laso ang tunu ang lo laka, non KSA puita me ses pami pun ramor te, kini met mati, pro people, rarapan ke claim jipu KSA, non ang tum unon non pila so konferensi le tum tuwe pengke cingwai laso KSA bangke karbia ke dir det na hopu, arja tip nang ice, jorang ne hopu, laso KSA lagi. Tapi nak anak KSA tu lang nang lo pulau tante. Kalau tu ke national political party tu masih cewek mengkrai. Masih opportunist, self interest. Harus oke. Nih kado orang tu pan asong ini sorsar se, lasang turun masih pudang. Harus oke KSA tu mau hitame. Akapnya KSA mau hitame akhir nuta tu, bukan dilipupi. Akhir minta tu lah tumbang. But they are misleading. Kita nak perjumpaan, kita nak langsung dulu. Nasi menang anak korte itu kita memang kabiak cingkring pulang ke halam ideological isiet, political kemang isiet, halam soal KSA pansai itu lang namang. Nasi menang pura. Nang tu mak KSA ke SDC tu nang codel loko malipu. Halam tu malam malis ke kroy loko. Nang kroy nang ne SDC pan. Independent, kita ini tu kaya kisum, autonomous state pula tang pakai, mutirang song pula ini, kita song ke jeplang plate. Nasi ke political unity tu itu ngomong, isu unity tu, hadak cot mati, kisong lo nak, autonomous state hang nak, kisong ni itu ngomong ke laswa trend, mami itu ngomong ke long le no tak ahoyalam, bangkuan sih ahoyalam no tak kini je bang dulu, abe except il tu makai sepen SDC tu pen kian sejo, continue il tu makai solo, koptai si ini apa tanda il tu Delhi dam se sunwal pan il tu memorandum bidam hai bang berpuhe, dam il tu cetong dam, tapi il tu makai semua makai we have all the registered lo il tu, central government tu registered elo, nasi putok tu midi kita mena tu kita conference tu kau lo. Kecingwa asal ibu memen langsung dulu nasi non ini tu ke mata bangke ini proposal apa yang curi itu kan ke anu tu kecingwa ibu lang akhirnya tu conference tu mati non 21 tarik 26 Januari lo tanda pilo Indian Constitution ke dengar ni lo mati mana itu hari 50 ni kan 26 Januari ke non Januari lo 26 tarik ang lepo la soaprang ini tu registered nangi hempreng bang 244 bangke ate non head komotapur pipo. Langsung cingkrak dak langsung dulu. Eastern Nagaland people cingkrak dak langsung huruf bangke ili tu bangke karpeng ngora kita me. Memang karpeng ngora huruf pak.
laso bangke itu tekrong telo sita ASDC haben tumin cerai telo la bangke karbiang long to ana pusto pisalong isi letter to the Prime Minister Narendra Modi for implementation of Article 244A of the Indian Constitution. Nasi letter kido itu lona po. Sik non longe hala inland letter ta ave lefafa pile to langsung ta ave mati. Kusupis long hai. Lasi no bana leto signature collect kurira arong tina itu signature ke topon kurira tongoi itu memorandum ta nanglo po hala so bangke unity sih melo la bangke masemo 21 tarik ni bangke itu by post registered post speed post kasi itu ayam pre bangke la so ki pia huru bangke ni itu pandana piponang jipu bangke itu murid masih itu maki do bangke Delhi along itu pilih nampo Prime Minister along la so pas ni itu pada si tinggal eglo la si ni pan nang presiden lo itu noi la so lam tham tha tansi ini busin non ini nanti pakai tang, lam, ekor stari kami. Nasi lalu nasi merah bangke, asong history kita hello, nasi asong orang itu manggunang ne, ay komunikasi esok tak make ong lo malah macam white croy lo pu, nang itu malah bangke mata nang ne, laki kece songpon atau war kalau si kecok mah, harus si pangteng di. harus pangteng bangke la bangke nasi dorkar pun itu leadership cetan nang orang itu leadership yang itu loh ready loh ke bangga pan kita thane ate leader ke kosong loh isi asong leader kosong sih ke manpo ya poco lo pengen ke orang nang krop ke mantek telu kado ko be pirte muni do anda readymade le manga te kali Charlie nang po ke Charlie ate human instinct munit ke kopi lo kata negatif karakter munit ke emang tek dat pengke nasi me tame ochai di apo pai po odri di lagi me so dak tuji ta or hai la tane munit ke ake no si Charlie ji lagi munit da karakter lagi inherent karakter lagi lasi laso inherent karakter pen ake no karakter ake me ko son si ji ma la song nang ko nano det ke cari bote constitution nang ko nang karbi belum tela claim no do and don'ts karbi belum tela la claim no la ke Christian la we aron gini la we joy guru la we mati karbi Tuhan tun tami thoro ke tun tami ni thang pe sita ini to bangke akapre ka thoram tun jule bote karbi lo hai akapre ka thoram tun jule belum tela angji pita cn mi le kola tun ke la we mati lagi kecil por kat do ka vela ke ini no putai sibiat na karbi no puta tante hala no jutang lo lase jutang pen dhorong bangke ini tum thak dak sigemi khelong ke unte menang an kartli kapi jolong nang li thak no jadi ko chujun klempo chujun klem kle aprang piloma ayam pu bangke susu pili injira lo ong ni hu or hak chupar juji mo jola go phak la hai ka do we adana di ki pian ni bangke chupa se jun pas se nang ne ong nang Filipi nang injira lu teme nang tunra chorap jun ram nang lapen arna mani lapen itu arna plangdam ala